Finlandia vastaan on uskomaton maali ottanut katkon. Radulovic on nokikaan chippaa kohti maalia ja saa pallon vielä takaisin. Radulovic ei mene millään sisään. Sitten keskinen antaa vielä viereen ja Ojika johtaa. Santeri helpon katkon. Magomedalievin avauksesta Radulovic chippaa aivan oikeaoppisesti sinne. Mustafa Saade ennättää katkomaan keskisältä. Loistava peliluku. Tuossa tilanteessa vielä tiputtaa viereen Hostikalle. Ja sitä ei enää pysty Mustafa Saade ja kumppanit blokkaamaan kaksikin kertaa siinä. Azerbaidžanilaiset toppari on nirkeä. Bayramov liikkeelle. Mäenpää on hyvin mukana, mutta ei aivan yllä palloa ja näin. Rangaistuspotkulla Karabakh tuo tämän pelin tason. Istället som tar fram bollen, gör det bra till Rygaard. Rygaard har Sadik framför sig. Micke Rygaard. Där hittar han Sadik, målet, han spelar! Och det är Ristic som gör 1-0. Ali Britt. Kommer skottet, när det gör det inte. Borde gå på lite mer avslut kan tycka, som de ska hitta på någonting och få lite nerv i det här. Här är Sadik. Ja, han är inte trött. Han hinner upp den här bollen. Lajon i mitten. Samuel Gustafsson är med också. Ristic är med. Gustafsson i mål! Man får inte loss bollen. Istället Amane. Fin bredsättet till Lajoni. Då sätter Ibrahim Sadik full fart. Det kanske är Lajoni som byts ut istället. Mastin är lysande! Och den där bollen går i mål. Och det är 3-0. Den här gången sätter han den. Ibrahim Sadik. Joni kan spela på Sadik, gör det också efter ett andra touch. Och Sadik skjuter, bra räddning. Och den skyfflas undan i nästa läge av... Här ska vi se. Där ja. Överarmen på Perso. Ja, kyligt. En markare och målvakten åt höger, bollen lite åt vänster. Med målvakten dit en straff också i den 73:e matchminuten, alltså 10 minuter senare. Där har vi 4-0. Kan bli 5-0 som avslutning. Ja då! Mono Sonko, det är 5-0 Häcken. Och vi välkomnar det här gänget. Ja, det är... Mija tutaj przeciwnika, no ewidentnie Nicolas Freire fauluje. Czy drugi kwadrans tego meczu gospodarze zamkną golem? Pencil teraz świetnie, teraz pewnie jest 1-0. Tak, teraz znakomicie i wygra. Tutaj pewnego, że za chwilę po tym rzucie wolnym będzie mógł świętować, ale Pep Biel ustawił piłkę, 4-osobowy mur, a jednak uderzał Fortunis i to był strzał słaby. Aleksandropoulos. Jeszcze Iborra, pole karne, Olympiakos, ale prosty techniczny błąd. Zobaczmy, szansa i teraz gol! 95. minuta, 1-1. Който успя да спаси. Освободи нормално. Сега да има и пространство пред футболистите в зеления екип. И Бърнатек Пете очаква топката. Възможност за ганаеца да стреля. Шут с левия крак. Гол! Улугорец повежда. 25-та минута. Българския шампион вече. Фабиен Орега. 1-1. Срещу Осаквон Витри Пютровски отиде да помага. С което бяха затворени подстъпите. Лончар. Отново французина. Подаване към Дърбо и за съжаление в 29-та минута Астана много бързо успява да се... Пютровски на пространство пред него. Поляк има възможност да стрели. Имаше доста време и да се нагласи топката във вратата.
47-ма минута, 2-1 за Лудогорец. Ето на това му казвам мечтано начало на втората част. 62 секунди след сигнала на Анте отново повеждат. Виждате колко време, колко пространство, истински простор бе оставен. Съперникът, за който е неизвестен. Текпетей се бори и отне. Направи двойно с Ролан Крус. Текпетей на чиста позиция! 3-1! 50-та минута! Малко повече от 4 минути след подновяването на играта Лудогорец успява да отбележи 2 гола. Стана въпрос, че има какво да се изисква от ефективността на орлите през първата част и те отговарят по възможно най-добрия начин. Втори гол на Текпетей днес. И истински шок за Астана, разбира се. В основата на всичко тази непримиримост, тази агресивност на Текпетей до голяма степен. Ето го и центрирането, това е 1 Сонко Сумбер, топката отново е във вратата, 4-1. И отново Яков Пютровски, 2 гола на Текпетей, 2 на Пютровски. Това са героите в днешната вечер за Лудогорец и вече 4-1. Истинско голово шоу на Хюве Фарма Арена. Спред на българския шампион и то за отрицателно време. Ето го първо удара на Ноа Сонко Сумберг, топката, разбира се, че не бе преминала гол линията, разбира се, добра и намеса на Йосип Чондрич, нищо обаче нямаше какво да стане. Нямаше как да сбърка Яко Петровски от позицията, на която се намираше. Подаване в перспектива към Киро Десподов. Разбира се, че той е много по-бърз от Жарко Томашевич. Добро първо докосване на българина. Стреля с левия крак. 5-1. 67-ма минута. Шоуто трябва да продължи.